laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Naam Oustaz Abdallah, salamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala toon ɗon e jam? Aje nala toon afia no heeɓi? Alhamdulillah, ɓe afia no ɓeydi toon hay fi seeɗa? Alhamdulillah, ɓurori bo yedde Allah, onon toon goy? Alhamdulillah. Alhamdulillah, yedde Allah, yehwallah. Naam, ɓeya kadi ɓe senike, kamɓe kadi ɓe naati ha jaɓɓen. Awa gasi, inchallah. Yen min joniti on ɗon yewtere taw, après min hiwroɓe ɗon kamɓe kadi, inchallah. Ella ala, inchallah. Assalamu aleykum hajje. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz mo hiri e jam to nala toon. Nala toon asen heeɓi hiɗon e jam? Alhamdulillah, yonolle ɓeygure nden fof no e jam. Alhamdulillah, yedde taguɗo meɗen emi jam. Onon tongo siɓɓe men fof wondaɓe Espagne to fof no e jam? Alhamdulillah, yettude Allah meɗen e jam, alhamdulillah. Onolle alhamdulillah, yedde Allah. Ko Madrid ka ko Barcelone wonno? Ko Barcelone me woni. Gasi, alhamdulillah, yettude Allah. Kasi inchallah haray ko adi konko saɗi mon ko tooli inchallah. Aywa, on jarama. Inchallah. haray bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala al-mabu'uth rahmatan lil alamin. Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. haray musidɓe julɓe tedduɓe heeɗiɓe radio laawol kisal kala ka ɓe waawi wonirgol e hoore leydi Allah ndin e nder continent ji ɗin joyi, foti ko Afrique, foti ko Asie, foti ko Europe, foti ko Amérique, foti ko wonirɓe Australie ma Océanie to, kala ka wawɗo wonirde hoore leydi ndin e rewi konngol radio laawol kisal, min salmini on salminago l'islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. mi toro Allah subhanahu wa ta'ala yiituɓe feere ha wawa sincande en o radio ɗo e wonɓe kippude no oɗo wawa marsirde e wonɓe sakitude ɓe o radio ɗo e hoore no moƴƴiri e wonɓe wadde yewtereji e nder o radio ɗo e wonɓe wadde waajuji bayanaji jannayɓe ma janngayɓe ɓe turi Allah yo Allah hawriti yoɓa fuu ko ɓuri moƴƴude e joddi waɗa fuu ka mandake men moƴƴa yewmal qiyama. haray ɓaawo ɗum ɗo inchallah haray radio laawol kisal sincama ɗo yo Allah waɗumo ka radio hisuɗo hisinayɗo kadi wonande kala julɗo kippuɓe ɓen e wonaɓe kippede ɓen jannayɓe ɓen wonaɓe janngude ɓen e wonaɓe waajede ɓen e hoore aduna o fof. hara inchallahu hannde hiɗen mari bayana hara wona sifa bayanaji wowuɗi ɗin bayanaji wowaɗi waɗede ɗin haray ko ustage ɓe wowi ɗi waɗude haray noon diina kan hina sengo woto ko sengo duhi ɓen e dengo suddi ɓen kadi haray simi fa yaari tun haray o bayana meɗen ɗo hannde wonay bayana arano on tawata hara ko ninirawo meɗen bandirawo meɗen kadi ka diina l'islamu kadi inchallahu ninirawo woɓɓe meɗen bandirawo woɓɓe meɗen woni waɗanden ɗo yewtere nden haray inchallahu ko nela sallam maki ko yettina nelan haray hay so tawi ko aya goto haray kadi yettingol ngol kadi haray hina bange worɓe ɓen tun ma sonnaɓe ɓen tun ko yettina nelan hay so tawi ko aya goto kala anduɗo seeɗa ko wawi julɓe wawata nafirgol ko yo yettin ko winni kadi andintin andintingol ngol nafay julɓe ɓen haray inchallah wonɓe waɗande ɓe yewte haray ko hajja Oumar Yero haray Diallo haray ɓe jibinande Lagine jibinande Pita haray Bantingel ka wiyete ɗon ɗorwal hollande inchallah haray kamɓe woni waɗande yewtere nden yirwo ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko newnani ɓe ko en toriki Allah mi turanike ɓe Allah yo Allah tabintinɓe e yewtere ko ɓe woni e yewde kon longina ɓe konnguɗi yaaduɗi e deftere Allah nden e sunna nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam haray enen wonɓe e heɗaɗe ɓen kadi heɗoren saabi Allah haray en darari wonɓe e yewtude ɓen daren ko wona e yewtode kon ƴetten kala ko yaadi e deftere Allah nden e sunna nelaɗo makko on wawi gollitirgol kala ko faljere woni e nder muɗum ton haray ande wonɓe e yewtude ɓen ko ɓe bani adam nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki kullu bnu adama hatta kala ɓinguel adama ko faljey ɗum wa hayrul hatta'ina tawwabun ko ɓuri moƴƴude e faljeyɓe ɓen fof ko faljeyɓe ha ɓe gayna ɓe anda ɓe falji ɓe tuuba ɓe rutto kadi e faljere maɓɓe nden miɗo andi ɓeɗo ko jeeyaɓe ɓen noon kadi haray imam malik o inni rahimahullah wo neɗɗo fof neɗɗo kullu insani yu'khazu minhu wa yuraddu neɗɗo fof neɗɗo no ƴette e juuɗe makko goɗɗum kadi rutte e makko
siwona nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o sappi jooma gabru ɗum ko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. haray ko ɓen noon tum makata wi en samina watana en nani en jaɓi en ɗoftike. amma luttuɗo fof si o falji en jonnitay mo faljere nden innen mo falji kankade o jaɓa ruttade. so wooli ko hawrodiri o sawaba o wowlirta fijo goɗɗo welto o ronkata kadi wowlirgol fi wata goɗɗo seytin kadi. haray mi toraniki on Allah ono wonɓe yodde ɓen yo Allah ɗuɗɗin sifa ɓe sonnaɓe ɓeɗo ka radio lawol kisal yo Allah hebbin sifa ɓeɗo waɗa ɓe yewtereji inchallah hara ko sanjodirte wonde e ngaɗo e ñande goo kadi hara ko suka ɓen kadi ɓe moyen de 20 ans ɓe timminari duuɓi nogay en programme ay ɗum ɗon hara ko ɓen ɗon kay waɗanoyta e yewtere ka lawol kisal ɗo inchallah yo allahu nawru rawol kisal yeeso e hoore jam e kisiye e hoore hara ko fi Allah wona gollitirede hara wona fi yingo wona nani hara wona fi nantugol inde ya rabbal alamin. onon sonnaji on kadi mi toriki Allah yo Allah on tabintin on udditi nde yewtere ɗo yo Allah waɗu hara ko fuɗɗo nden ni kono hara hinatimmode nden ni haray mi daro wana waɗo inchallah mi jonni taw micro ha hewta hajje ñippi haray inchallah si yewtere nden gasoyi kadi mi waɗoyay taaligi e hoore muɗum haray mi daro wana waɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. naam ustade wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. on jarama ustade albarka boy yo Allah yoɓɓo on noon kadi ko ɓuuri e moƴƴude. naam hajja Oumar yere en haray ko bari wona Diallo. naam haray hajja en min watti micro on e sokeje moɗon inchallah. on jarama yo Allah on arsiku en huwugol ko yiɗi o yarli ko enen e julɓe ɓen fof. amin ya rabbi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وإله الأولين والآخرين وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على صفوة خلقه وخاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحابته أجمعين ورحمة الله ومغفرته للتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وأخواتي المسلمين المستمعين في كل بقعة من بقاع العالم أحييكم بتحية الإسلام المباركة تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ray musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawo e yettude Allah subhanahu wa ta'ala on juulen e nelaaɗo meɗen on sallallahu alayhi wa sallam. haray mi salmini on fof e moɗon mo kala ka woniri e hoore leydi ndin miɗo wiyana on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. haray musidɓe julɓe tedduɓe hande yewtere ko wonɗen andintinirɗe ɗo kon ko yewtere yowitinde fi jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala on. haray noon ko wonimmi ƴettinde yewtere yeeso mo gondo ɗon fof wona wondema ko gandal wona mbawdi ko ñentingol nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam kaɓe maaki ɗon yottine an haysi ko aya yani ballighu anni walaw aya. haray ko ɗum ɗon wonimmi puusimmi ha tawde mi ƴetta yewtere e yeeso mo gonon ɓe musidɓe julɓe tedduɓe ɗo. haray si ɗum ɗum feƴƴi yewtere men nden ino yiilo e toɓɓe yogaje aranere nden yani ko wiyete jantagol kon ɗimmun ɗum ko waɗɗagol jantagol inde Allah nden e nafooreji ko jantagol inde Allah mari kon e fecce mum ɗen e résultat wonande ɓen jantotoɓe inde Allah e résultat kadi on mo ɗuuriniɗo e jantagol inde Allah yani ɓen ɓe jantata ko inde Allah mo kala e muɗum haray koɓe mari kon haray ko ɗum ɗo wonɗen yewtude berwo ko Allah subhanahu wa ta'ala on newini. haray miɗo tora Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah arti kan yewtugol on ko tawata koko yowiti e deftere Allah nden e sunnanelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam. haray joni hiɗen fuɗɗade yewtere nden inchallah. haray ara nun ɗum ko wiyete zikr yani zikr on ka lasili ko du'agol yani sawa an kana sirran aw jaharan yaadi no fota noon si tawi hara ko e gundo
ma hara ko e kene on tigi woni jantade yani du'ade si tawi ko e kene e siko e gundo fo e mum haray hino fota yani du'agol ngol noon haray wawata wonde si wona e ɗin du'aji joluɗi ka sharia hara koko sharia on newini kon hina ko tawata ko wela e wonkiji men ɗin koko tawata kon no ari ka sharia wano jantagol ngol ɓaawo salmingol ngol ka julde nootagol ngol at-talbiya yani innugol ngol labbayka allahumma labbayka ka makka e ko nandi e ɗin ɗon ɗiɗi kadi yani joni noon haray waɗugol zicre on jantagol ngol ɗum ɗon noon hino waawi wonde nooneji ɗin fof si tawi on tigi hino dari si tawi on tigi hino jooɗi si tawi on tigi hino waali fof e muɗum haray o waaway wadde jantagol ngol yani ko wiyete zicre ko e si tawi himo wondi e tuundi yani hara himo soɓi yani hara mo wondi e soɓe kan sahfirullah hara yani hara mo wonda e laaɓal hay si tawi ko janaba o wondi ma hara ko fiilordu ɓeyni si wona qur'an on wo ɗum ɗon haray dagantako jantagol ngol yani qur'an on dagantako on tigi wonduɗo e janaba on e fiilordu ɗum e ɗum ɗon noon kadi yewtereji no ari e muɗum fi wondema e wonduɗo e janaba e wonduɗo e fiilordu jantota ko inde Allah haray kadi konnguɗi no ari e mum kono ko jorta kon wondema hino dago jantagol ngol aywa isan aray joni noon honno laama farra mina zicri yani dogirgal ala e jantagol ngol yani en andi ɗo no neɗɗo o woniri wo alhaaliji ɗi no woniri wo hara himo waawi jantade inde Allah subhanahu wa ta'ala on haray noon waɗɗagol jantagol ngol yani ɗum ɗon hino jantagol inde Allah nden hino waɗɗi e nokkeeli ɗin fof si wona ka hurgoji enen ko yani ka hurgoji sinnama hurgo haray en faami enen fulɓe ɓen inchallah ka hurgo njano e ka tosoko wano woniri noon hino dago noon jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala on ko adi on tigi naatude ka nder hurgo wano andirɗen noon du'a naatirɗo e ka hurgo on si on tigi no naatude du'a mo o jangata on haray ɗum ɗon hino du'a inchallah joni haray hiɗen arande nafoore ko woni e jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala on haray ɗum jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala ɗum hino mari nafooreji ɗuuɗuɗi nde tawde noon jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala on ɗum hino yarlina joomi on ɗum yani no yarlina Allah subhanahu wa ta'ala on yani hino wela mo hino raɗo kadi sheytane hino hoyna kadi ko satti hino itta kadi bone hino itta ande e sunno ka ɓernde hara yani jantotoɗo inde Allah subhanahu wa ta'ala on haray ɗi nafooreji ɗo fof himo mari koko lintuɗen ɗo fof haray ittanaymo ka ɓernde makko yani jonna e ɓernde nden kadi doole e ɓandu ndun norɗinay kadi ɓernde nde yani jonna e ɓernde nden kadi annora e yeeso ngon kadi haray yeeso ngon kadi heɓay annora sabu jantagol inde Allah nden subhanahu wa ta'ala hino pooɗa arsike kadi hino itta kulaleji kadi yani sinama kulol ko gootol kulaleji ko kulolji buy haray hino ɓeyda imanu on kadi e ɗoftareji ɗin jantagol inde Allah ngol noon yani haray ko ɗum ɗo woni kadi tutateri aljanna o on andimo kala si waɗi sunture haray mo hatonjini kadi ko o aawa nder ton
haray joni ma jardin joni noon awa ka aljanna haray tutateri aljanna on ko ɗum ɗo woni jantagol inde Allah nde o jantagol inde Allah nden noon hino monta goopi hino itta hino danda yani lette Allah subhanahu wa ta'ala o hino itta kadi wula hakkunde jiyaɗo on joomi makko yani si tawi goɗɗo no jantade inde Allah haray o wulɗaka hakkunde makko e joomi makko haray ittimo wula fi honɗum si tawi ko hakkunde ma e goɗɗo joni haray si ɗum ɗon no ɓuri on wula ittagol wula hakkunde ma e joomi ma hino ɓuri ko goɗɗo ƴettata téléphone nodda goɗɗo yani hara ko yewtoto wo ko wi'ama a nani ɗum ɗo ɓe wa'irini wattitirini hara ɗum ɗon a ala heɓude baraji hara ɗon hiɗa a ƴettay ɗon tamma on ko yahata leerji bus hara ɗum ɗon fof amara baraji hay e hunde joni noon si tawi ko hakkunde ma e taguɗo ma on yani haray ɗum ɗon hino ittude ma wula hakkunde ma e taguɗo ma on hino jeeya kadi noon e ko tawata hino henna ɗum on jantagol inde Allah ɗum hino henna on tigi giggol Allah subhanahu wa ta'ala e ruttagol faade ka makko e ɓattagol mo kanko subhanahu wa ta'ala on wono ardi noon ka hadisul qudusi Allah subhanahu wa ta'ala on hino daala wondema min miɗo nokku kala ka jiyaɗo an on sikkimmi o inni en noon honɗum wo min noon miɗo wondi e makko haray miɗo wondi e makko yani miɗo wondi e jiyaɗo an on si tawi o jantikelan si tawi jiyaɗo an on jantikelan ka wonki makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala kadi o daali wo kanko kadi o jantoto jiyaɗo makko on ka wonki makko kanko subhanahu wa ta'ala o wo si tawi jiyaɗo makko on jantike mo e dental wo kanko o jantoto on jiyaɗo makko e dental ɓurgal moƴƴude e ngal dental ngal jiyaɗo makko on jantimo e muɗum haray ɗo enen si en jantike Allah e hakkunde mbatu julɓe kanko Allah subhanahu wa ta'ala on koka dente malaika woni ko o jantoto en haray musidɓe julɓe ɗum ɗo ko dewal welungal waɗude ngal landaki ko satti haray ɗum ɗo ko neema molanaɗo wonande en torki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah artiku en huwugol ɗum ɗo hara kono o yiɗiri noon eno o yarlori noon joni noon haray yani no ara kadi e pecce ɗen yani e jantagol ngol no ara e pecce hara no fecci pecce e sa'iji goo noon jantagol ngol no ara hara ko yani wano ardi noon ka janteteɗi joluɗi ɗin ka sunnanelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam no ara kadi e sa'igo hara ko alqur'ana on tigiri janngugol alqur'ana on hara ko yani ko janngugol alqur'ana on ko ɗum ɗon tigi woni jantagol ngol ko ɗum woni zicre on wano Allah subhanahu wa ta'ala daaliri noon ka suratul hijri aya 9 inna nahnu nazzalna zicra wa inna lahu la hafizun ko mene woni ko jippini yani azzicru ɗon ko alqur'ana on faanda wo ko menen kadi woni ko renata nde haray noon iɗen arde ɗo taw ƴetta hadisji yogaji ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki joni ɗo Allah yeetike en ɗo kanko himo nokku kala ka jiyaɗo makko on sikkimo si tawi o jantike mo ka wonki makko kanko kadi o jantotomo ka wonki makko o wiɗo kadi wo si tawi jiyaɗo makko on ɓattike mo ko fotata e cuɓal kanko Allah subhanahu wa ta'ala on o ɓattoto jiyaɗo makko on ko fotata e cogonal o ɓattortomo ko fotata e cogonal si tawi jiyaɗo makko e yani si jiyaɗo makko on ɓattike faade makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala on ko fotata e cogonal kanko o ɓattorto jiyaɗo makko on ko fotata e kuuwal
wo si tawi jiyaaɗo makko on ari e makko hino yaha kanko o aray kanko e Allah subhanahu wa ta'ala faade jiyaaɗo makko on kanko hara himo yacco himo gunda. ɗum ɗo no holla en ɗo yaani fii nafoore ko woni e zicre on kon. haray o inneteeɗo Abdullahi Geɗal Busri ɗo sahabajo yo Allah o wele mo. o wi'i wondema gorko goo arno ka nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam o inni nelaaɗo e sariyaji islamu ɗin ɗuuɗi e dow am jooni miɗo faala yon humpitan ɗo huunde nde tawata nden ɗon mi jogitora e nde ƴakkirɗe. wondu nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam maakani mo ɓe maaki wota seeru ɗenngal maa ngal hino hecciɗi immorde e jantagol innde Allah yaani toujours koyo taw hiɗa jantade inde Allah. ko imamu Tirmisi woni ko filli hadis on ɓe maaki kadi ko hadis moƴƴuɗo. ƴettama kadi e o wi'eteɗo Jabir radiallahu anhu yo Allah o wele mo wondema ƴettama e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woɓe maaki kala o wi'uɗo subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil janna yani kala o wi'uɗo subhanallahi wa bihamdihi o awante tamarohi ka aljanna. musidɓe julɓe ɗum ɗo hino weli wowlude honno sa wowli ɗum ɗo hara laɓɓini fondoma on a hertinani ɗum ɗo subhanahu wa ta'ala hara wona nani wona yiingo a wowlingol konngol ɗo an a awanama tamarohi moodi ɗum ɗo ko nema molanaɗo. haray ko filli o hadis ɗo kadi ko imamu Tirmisi ɓe maaki ko hadis moƴƴuɗo. haray nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kadi hiɓe maaki kala o wi'uɗo la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ɓe maaki kala o wi'uɗo ɗum ɗo e ñallal laabi temedere wo haray no fota e sorinɗini daaɗe 10 wo o windante kadi moƴƴereji 100 o montane boneji 100 kadi wo laatanomo kadi heedode immorde e cheytan yani cheytan mematamo ha niɓɓa so wowliri ɗum ɗo bimbi laabi 100 yani cheytane mematamo kanko ha niɓɓa. si o wowliri oɗo zicre kadi kiikiiɗe cheytane mematamo kadi yani ha weeta wo haray gooto kadi addata ko ɓuri moƴƴude konko o wowli ɗon si wona kadi gorko golluɗo ma debbo sonnajo ma duhiiɗo waɗɗo ɓuri konko o waɗi ɗon. on ko filli hadis on ko imam Bukhari e imam Muslim woni ko filli hadis on. haray ƴettama kadi e Abi Hurayra wondema nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo Allah on hino mari mala'ikankoɓe hiɓe wango ka leydi ga ka ɗate hiɓe ɗaɓɓita nokku ka tawata inde Allah subhanahu wa ta'ala on hino jantede. haray siɓe woosi ɓe tawi yimɓe hino jantade inde Allah woɓe wi'ay kisan he arega woɓe huuɓitira ɓen wonɓe jantade inde Allah ɓe huuɓitira ɓe gaɓutanji maɓɓe ɗin yani ɓen jooɗiɓe no jantade inde Allah ɓe huuɓitira ɓen ɗon gaɓutanji maɓɓe ɗin ha hewta ka asama aduna yankojo ɗo asama hikkiɗo ka aduna on tuma wo landoɓe joomi maɓɓe ko kanko ɓuri andude ko ɓe woni e wowlude wo Allah daalanaɓe ko honɗum woni jiyaɓe am ɓen ko honɗum woni e wi'ude ɓe wi'a hiɓe subbun hinadema hiɓe mawnindema hiɓe yettudema hiɓe teddindema. on tuma wo Allah landito
malaikankoɓe o inna ene ɓe yi'ilan o malaikankoɓe wiyan o woye la wallah wallahi ɓe yi'alima ɓe wondiri Allah ɓe yi'alima jonno wo Allah subhanahu wa ta'ala on kadi o daalana malaikankoɓen ko honno noon ɓe wa'irayno si tawno ɓe yi'ilan on tuma wo ɓe wi'a wo si tawno ɓe yi'ima ɓe laatotono ɓurɓe tiiɗude wonandema e dewal ɓurɓe tiiɗude wonandema e teddingol ɓurɓe ɗuɗɗinandema e yani subbun hinagol on tuma Allah subhanahu wa ta'ala on daala ko honɗum ɓe woni torade malaikanko ɓe wi'a wo ɓe wi'i hiɓe toradema aljanna on tuma ɓe Allah on daala ene ɓe yi'i aljanna an on ɓe inna malaikanko ɓe wi'a o woye ɓe yi'ali yo joomiyam ɓe yi'ali joomiyam ɓe yi'ali aljanna ma on Allah daalana malaikankoɓe ko honno ɓe wayno si tawno ɓe yi'i aljanna an on tuma ɓe malaikankoɓe wi'a si tawno ɓe yi'i aljanna ma on yaquluna ɓe wi'a law annahum ra'awha wondo ɓe yi'i aljanna ma on kanu ashadda alayha hirsan ɓe laatotono ɓurɓe tiiɗude e rerɗugol fi heɓugol on aljanna ma ɓe laatotono ɓurɓe tiiɗude e ɗaɓɓugol o aljanna ma aywa ɓe laatotono ɓurɓe mawnude e rerɗugol fi heɓugol on aljanna on tuma Allah subhanahu wa ta'ala on inna malaikankoɓe ko honɗum ɓe woni moolade on tuma malaikankoɓe wi'a ɓe wi'i hiɓe mooladema yiite ngen ɓe moolordema yiite ngen on tuma Allah subhanahu wa ta'ala o wo wi'a malaikankoɓe ene ɓe yi'i yiite ngen malaikankoɓe wi'a o woye ɓe wi'i ɓe yi'ali nge wallahi on tuma Allah daalanaɓe malaikankoɓe aywa ko si tawno noon hara ɓe yi'inge ko honno ɓe wa'ayno on tuma malaikankoɓe ɓe wi'a si tawno ɓe yi'i yiite ma ngen ɓe laatotono ɓurɗo tiiɗude dogugol nge yiite ma ɓurɗo tiiɗude hulugol nge yiite ma on tuma Allahu taala on daalana malaikankoɓen awa mi senni o wondema mi hafraniɓe on tuma Allah subhanahu wa ta'ala on si daali wondema mi senni on mi hafraniɓe on tuma goɗɗo e malaikankoɓe wi'a joomi an wo joni noon goɗɗo goo hino wonduno e maɓɓe ɗon hino ton e jiyaɗo goo kaarijo on ɗon hari na jantagol ngol o ari on ɗon ko haaju tun addunomo on tuma Allah subhanahu wa ta'ala on o daalana ɓe aywa o inna ɓe wo ɓen ɗon ko yimɓe yani ɓen ɗon ko yimɓe jooɗoduɗo e maɓɓe yani ɓen ɗon ko yimɓe o si malaikankojo wi'i yani hino ton goɗɗo jiyaɗo goo on ko faljowo yani hatta on ko faljowo ko o ari tun o jooɗodi ɗon e maɓɓe wona wondema kanko o tawano yani e zicre on ko ɓe wonno jantade ko woni ko Qur'an ɓe wonno jangude woni ko inde Allah ɓe wonno jantade haray on tuma Allahu taala on daalana ɓe mi hafranimo ɓen ko yimɓe ɓe malkisatake jooɗoduɗo e maɓɓe kala jooɗoduɗo e jantotoɓe inde Allah ɓen foti ko Qur'an foti ko zicre go'o hara ko joli kon ka sunna haray ɓen ɗon on ɗon o malkisatake Allah on daala o hafraniɓe o dandiɓe
o yaani o senni malaykankoɓe wondema o hafraniɓe o okkiɓe ko ɓe woni torade kon ɗum ko aljanna on o dandiɓe ko ɓe woni mawlade kon ɗum ko yiite ngen en torki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah o waɗu en e ɓen tawaɓe e ɓe wiyanteɓe ɗum saabu ko moɓodirɗen kon hiɗe yewtude fi makko subhanahu wa ta'ala mo kala e men tindina oya ko waawi kon hara en torki Allah subhanahu wa ta'ala o yo Allah on waɗu en e ɓe yimɓe hafranteɓe junuubi maloyteɓe naade aljanna haray si ɗum ɗon feƴƴi e ñaawore mum nden e zicre o yaani ɗum ɗon ko waɗɗi ɗum ko woniri noon ko waɗɗi ko sabu daalol Allah subhanahu wa ta'ala ngol ko daalika suratul baqara aya 152 o daali hon ɗum fazkuruni azkurkum Allah tigiri yeeti en jantelan mi janto o daali kadi wo washkuruli wala takfurun yette nema an on wota o yedda yani nema ko Allah subhanahu wa ta'ala on waɗani en kon hara hiɗen duwa yettirde mo on nema hara e yeddirali mo nema ko o nemini en kon fuɗɗori e téléphone ji men ɗi musidɓe julɓe surtout enen bandiraɓen sonnaɓen haray ɗi téléphone ji ɗi Allah o neminiri en fewndo ɗo waɗen ɗi ka kanko subhanahu wa ta'ala on o yiɗi ɗon hara e waɗali ɗi yeddirɗi Allah en noddiral ɗi téléphone ji tawa ko yewteten e majji ko fi yimɓe accen ko farli en ko yahen naatoyen e piiji ɗi tawata wona ko woni haaju meɗen ko tawata ko landagol tunkari ko honno wonirno oɗo iwino ɗo oɗo yahino naatiriɗo yaltiriɗo haray ɓay hande mo kala si jooɗike ka suudu mum a waway walade ka danki ma nodda goɗɗo o fiinama ɗon alqur'ana o tindinama ɗon hadis nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haray waɗen ɗi téléphone ji men ɗiɗi Allah o neminiri en yettirɗimo haray waɗali ɗi yeddirɗimo kanko subhanahu wa ta'ala haray noon joni jantagol ngol e haray jantagol ngol on tigi jantoto Allah subhanahu wa ta'ala on e sa'iji ɗin fof haray noon e waɓutu on no waɗa kadi bimbi e kiikiiɗe waɓutu jantagol ngol ko ɓuri moƴƴude ko bimbi e kiikiiɗe kono ɗum ɗon sa'iji ɗin fof wo on tigi no wawi jantade inde Allah jon noon o bimbi on ko gilande maka fajiri on feeri ɗon ha naage ngen yalta kiikiiɗe on kadi ko gilande maka waɗutu alansara on naati ɗon ha naage ngen muta haray ko ɗum ɗon woni e waɗutuji ɓurɗi moƴƴude jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala on wano Allah subhanahu wa ta'ala on o daaliri noon ka suratu Qaf aya 39 ha ka 40 wo muñño e dow konko ɓe wowlata subbun hinoɗa inde joomi maɗa ko adi nange nge yaltude e ko adi nange nge mutude wo e jemma kadi subbun hino joomi ma e battane sujudeje ɗen yani ɗum ɗon ko ka ɓaawo julde ɗon anndi sen gayni juulude en jikiray ɗon subbu hino ɗen laabi 33 haga hatti ɗon yani haray ko ɗum ɗon kadi haray ko ɗum ɗon ko ɗum andirɗen jawni jantagol inde Allah nden ɗum ɗon koko waɗɗi ɓay ko Allah subhanahu wa ta'ala on woni ko yamiri en ka alqur'anare makko teddunde e daalgol makko kanko subhanahu wa ta'ala on ka suratul insani aya 25 ha ka aya 26 wo janto inde joomi ma bimbi e kiikiiɗe e jemma sujjanamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala on subbu hinoɗamo jemma juutuɗo haray ɗum ɗo holli en kadi wondema waɗugol zicre on janto inde Allah nden haray ɗum ɗon en andi ko Allah on yamiri en yen janto inde makko kanko subhanahu wa ta'ala on en andi noon haray jantagol ngol wonde no ara qur'an on tigir hiɗa janngude qur'an haray hiɗa jantade inde Allah yani jantagol inde Allah nden jantagol inde Allah nden haray tere ɗen kadi
acci kadi ndaarugol ko harmi haray ɗum ɗon kadi gite maɗen haray a jantike inde Allah si a ndaariri gite maɗen ko tawata koko Allah yiɗi yarli ɗum kadi fof ko jantagol yani accugol ko boni kon waɗa ko duwa kon ɗum ɗon kadi ko zicre joni si ɗum ɗon feƴƴi haray aren ɗo noon ko Allah subhanahu wa taala on janti ɗon fii joni résultat ɓen jantotoɓe inde Allah subhanahu wa taala ko Allah subhanahu wa taala on daali ka suratul ahzab ayat 35 wo pellet ɓen julɓe worɓe e julɓe sonnaɓe ɓen yani ko ɗum ko duhiɓe e sonnaɓe julɓe ɓen e gomɗinɓe ɓen duhi ɓen e gomɗinɓe kadi sonnaɓen e ɓen gonguɓe kadi duhi ɓen e ɓen gonguɓe kadi ka sonnaɓe ɓen e ɓen muñiɓe duhi ɓen e ɓen muñiɓe kadi ka sonnaɓen yani e ɓen yankiniɓe kadi hara ko duhi ɓen e ɓen yankiniɓe kadi e sonnaɓe ɓen e ɓen ittoɓe sadaka worɓe ittoɓe sadaka e ɓen sonnaɓe ittoɓe sadaka e ɓen duhiɓe yani hooroɓe e ɓen sonnaɓe hooroɓe e ɓen worɓe reenuɓe farjuji muɗum e ɓen rewɓe reenuɓe farjuji maɓɓe e ɓen jantotoɓe inde Allah ko ɗuuɗi worɓe jantotoɓe inde Allah ko ɗuuɗi e ɓen sonnaɓe jantotoɓe inde Allah ko ɗuuɗi wo Allah on eɓɓi maraniɓe hafranal e joddi mawnundi haray ko ɗum ɗo woni résultat jantotoɗo inde Allah on woni sonnajo foti ko sonnajo yani foti ko duhiɗo foti ko sonnajo haray kanko résultat makko on ko ɗum ɗo ko hafranede junubi e maranede joddi mawnundi ko Allah subhanahu wa ta'ala on joni noon si ɗum ɗon feƴƴi joni yaren kadi ndaaren résultat onmo jantota ko inde Allah ɓen ɗuuriɓe e jantagol inde Allah nden foti ko Qur'an woni ɓe jangata foti ko jantagol inde Allah nden fo e mum haray aren kadi ndaaren ko honɗum woni résultat ɓen ɗon on kadi haray Allah subhanahu wa ta'ala on hino daali ka suratu Zukhruf ayat 36 kala on wondema kala on ɗuuriɗo yani tertiɗo jantagol inde jooma nden yani jantagol inde Allah nden woɓe Allah on daali wo kolmbiday e makko seytaneru hara ko ndun yani hara ko ndun ɗon ko siŋodirɗo e mayru e Allahu taala on no daali kadi ka suratu Taha aya 124 wo kala on ɗuuriɗo e gay jantore an nden haray no woodanimo yani ngurdan ɓittuɗan yani kala on mo jantota ko inde Allah haray on ɗon o wuuray kono ko ngurdan ɓittuɗan woni ko o wuurata Allah daali noon wa nahsuruhu yawma alqiyamati ama Allah daali no wo immintinoyamo kadi ñalande dargal hara ko o wumuɗo kadi hara o yiyata joni noon ka fatawi nuru darbi al usaymin juz'u jowaɓo on e safha yani page ɗiɗaɓo on haray ɓe waɗi ɗon noon wo ma'ana qawluhu taala ko honɗum woni noon yani firo ko Allah on daali kon kala on ɗurniɗo e jantore ande haray no wodani mo gurdan ɓittuɗan haray ɓe inni wo haray yani on tuma on tigi inna wo joomiya ko honɗum yani lim hasartani ko honɗum immintinirɗami hande komi bunɗo hari miɗo yiya on tuma noon Allah daalanamo ko wano ni arirnoma ayeji an ɗen yejjituɗaɗe an kadi ko wano ni hande an kadi ko wano ni hande yejjitirteɗa yani kala ɗurniɗo e alqur'ana taw o jangata alqur'ana
haray on ɗon yawmal qiyamati o immintinoyte hara o yiyata wo joni noon est ce que koko wi'eteɗo gurdam ɓittuɗam ɗum ɗon ma'ana ɗum ɗon ko wondema ko goɗɗo si hunjike qur'ana o yejjiti o hunjo qur'ana o ha o gayna o yejjita sabu weltindagol makko yani hara ko ɗum ɗon woni innete haray kanko ma wasude makko duumagol e janngugol ngol ha o yejjita haray ko ɗum ɗon woni on yani manaɗo haray mo mari o maïsa ɗuma ɗo yani mo mari ɗan gurdam ɓittuɗam ɗo on tuma jaabi cheikh Usaymin rahimahullah wo ko woni ma'ana ɗum ɗon o aya ɗo wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan haray ɗum ɗo wo ko wondema ko kala on ɗurniɗo e jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala on haray ko on ɗon woni wuuruɗo yani ɗan gurdam ɓittuɗan ɗo wo ɗum ɗon noon wuurugol ɗan gurdam ɓittuɗan ɗon ɗum ɗon hino mofti yani hino mofti e jantagol makko ngol yani ka alqur'ana yani janngugol alqur'ana on e wahayu mo o jippini on e nelaaɓe makko ɓen e annabaaɓe makko ɓen e nelaaɓe makko ɓen haray ko kala ɗurniiɗo e ɗum ɗon kala ko Allah on jippini kon haray ko ɗum ɗon yani ko o jippini e annabaaɓe makko ɓen kon e nelaaɓe makko ɓen haray on ɗon ɗum ɗon hino mofti ɗum ɗon ɗum ɗon noon ko jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala yani ɗum ɗon noon zicre on noon jantagol ngol hino mofti jantagol Allah kanko jantagol yani jantagol jiyaɗon Allah subhanahu wa ta'ala on jantoramo ɓernde nde yani ka ɓernde e jantomo kadi kanko subhanahu wa ta'ala jantoramo ɗengal ngal yani jantoramo kadi tere ɗen joni noon wo kala on ɗurniɗo yani wa man arada an haza joni noon kala on ɗurniɗo e ɗum ɗo o ɗurni e ɗum ɗo kadi haray on ɗon kanko kadi on ɗurniɗo ɗon o lettete ɗeɗo lette mawnuɗe wo joni noon haray ɗen lette noon o ko wiyeteɗo gurdam ɓittuɗam haray ko wi'a ko faanda ɗum ɗon wo ko faaɗinadede gabru on o faaɗinante taw gabru on o ɓitto ka gabru makko si o maayi ɗum ɗon ko so maayi o ɓittinane taw ka gabru makko wi'a kadi ko faanda e ɗum ɗon wo koko huuɓiti wo hay si tawi on tigi no heddi ka aduna makko ɗo yani hara himo wuuri himo ka hoore leydi ɗo ka aduna ɗo wo hara himo o wonata aaden yani softuɗo ɓernde yani o wonata aaden hara mi anda yani hara ɓernde makko nden hino softi yani munsarihu sadr o wonata hara ɓernde makko nden hino softi himo mo henti o wonata ɓernde makko nden hino deeƴi ɓernde makko nden deeƴata fi hono o jantata ko inde Allah no daali nokku goo ala bi zicrillahi tatma'innul qulub ene wona jantagol inde Allah nden e ɓerɗe ɗen deeƴirta joni si on tigi jantata ko inde Allah haray ɓernde nden deeƴata ko wa zalika li annahu la aisha wonon ko woni ɗum ɗon noon sabu ɗum ɗon ko nde tawde gurdan ala gurdan neminiɗan wona gurdan welɗan ɓuri gurdan on gomɗinɗo Allah o golli ko moƴƴi ala marɗo gurdan welɗan e gurdan yani moƴƴuɗan gurdan wonduɗan e neema ɓuri on jiyaɗo Allah gomɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala o yilti kadi o golli ko moƴƴi Allah subhanahu wa ta'ala hino daali ka suratu nahali aya 59 wo kala on golluɗo gollal moƴƴal foti ko suddiɗo yani foti ko duhiɗo ma ko suddiɗo hara kanko himo gomɗini Allah on daali wo men wurnay on ɗon gurdan newiɗa yani gurdan
welɗan wo mi yoɓamo kadi mi yoɓaɓe kadi joddi maɓɓe ndin ko ɓuri moƴƴude konko ɓe huwayno yani anga jantike ɗo inde Allah haraɗa jantade inde Allah seeɗa hiɗa janngude Qur'an hiɗa wadde ko moƴƴi Allah yoɓoyte ɓuri konko wonnoɗa waɗude ɗon sabu so naadoyima aljanna haray joddi ɓurata ndin ɗon haray ko ɗum ɗon woni yani joddi ɓurdi e moƴƴude ndin yoga noon e feƴƴunoɓe wi'i wo wondo anduno lamɓe ɓen e ɓiɓɓe lamɓe ɓen o neema mo wonɗen e mum ɓe arayno ɓe wenja yani ɓe arayno ɓe haɗira en kaafaje si tawno hara ɓe lamɓe e ɓiɓɓe lamɓe andudo neema mo wonɗen e mum o yani o neema gomɗinal Allah subhanahu wa ta'ala e deƴere ko marɗen e mum kon e welo welo ko marɗen e mum kon e ɓuttu ko marɗen e mum kon ɓe arayno ɓe ƴettayno kaafaje ɓe ara ɓe haɓa en sabu noon ko gomɗinal ngal e golle moƴƴe ɗen waɗɗinta neɗɗo on yani hennata neɗɗo on ko wiyete softede kon e deeƴugol ngol yani jantagol inde Allah nden no yani o gomɗingol Allah golle moƴƴe wo ɗum ɗo waɗay ka ɓernde neɗɗo on annoora on neɗɗo kadi e gomɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala on o huuwi kadi ko moƴƴi haray on ɗon kadi kanko o wona yarliiɗo yani yarliiɗo ñaawoore Allah nden subhanahu wa ta'ala e kodduri e makko on foti noon koka welo welo foti kadi hara koka musibaji fof kanko hara himo gomɗini Allah subhanahu wa ta'ala on himo andi haray fof e mum ko immorde ka Allah woni haray ɓernde makko nden no deeƴi o heɓata ko weltinimo haa o bewa o heɓata kadi ko yani ko suninimo haa o yedda o suno o yedda Allah subhanahu wa ta'ala on fof e mum haray kanko himo ɓernde makko nden hino deeƴi himo andi fof ko immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala on haray hay e gooto noon heɓotaako yani neema yani gooto heɓata neema ɓuri yani oɗo neema gomɗingol Allah subhanahu wa ta'ala on huwa ko moƴƴi hay gooto heɓata neema ɓurɗo on ɗon neema wo joni noon ko wi'eteɗo ngurdam ɓittuɗam ɗum ɗon kadi hino mofti yani lette gabru ɗen hino mofti lette ɗen ka gabru ko wano noon kadi e wano moftiri noon kadi ɓaawo ummutal ngal ɓay kanko e molori Allah yawmal qiyama kanko ko immintinoyteɗo hara ko wumuɗo ko ɗum allahu taala on hino daali wa yawma nahsuruhum wa nahsuruhum yawma alqiyama ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam hara Allah subhanahu wa ta'ala on daali o immintinoyeɓe yawma alqiyama hara koɓe yani koɓe wumuɓe ka geete maɓɓe hara koɓe wumuɓe koɓe mbobiduɓe koɓe pahiɗuɓe hoɗo maɓɓe ngon kadi ko yiite jahannama yo Allah dandu en toriki Allah aywa kullama khabat zidnahum sa'iran tuma kala aywa yani tuma kala khabat yani zidnahum sa'iran o khabat ɗo o yahi taw min ɓeydana ɓe lette yite ɗum ko ka suratul isra'i woni aya 9:9 haray ɗum ɗo andini en wondema mo jantota ko inde Allah subhanahu wa ta'ala on haray himo mari ɓittendi
mo mari ɓittendi ka gurdam makko, himo mari ɓittendi ka lahara makko, ka nder gabru makko, e ɓaawo immintinoyede kadi hara himo mari toon fof kadi haray ko lette wodanimo. Yo Allah on dandu en. haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no addani en kadi hadis fii on kala tawɗo o jooɗike e nokkure, yani kala jooɗiɗo e nokku tawa kanko o jantaki inde Allah e on nokku makko, haray laatoto e dow makko immorde e Allah ninse. yani goɗɗo si jooɗike ɗo kanko ha o immike e nden jonde makko kanko tawi o heɓali hay e hunde ko o janti inde Allah subhanahu wa ta'ala on, kanko konguɗi makko ɗin fof ko wi'i wi'ama, ko kaari e kaari ha kanko ko ɗum ɗon tun ha o immo e nden jonde, haray ɗum ɗon laatanto mo ninse immorde ka Allah. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki kadi kala o waaliɗo e mbaldi, hara kanko o waalike ha o immike, o jantaki inde Allah e ndin mbaldi, on ɗon kadi laatoto e dow makko immorde e Allah ninse. o ninsay ko honɗum o waɗanno ɗum ɗon, o ninsay ko honɗum o jooɗanno o jokki affaire aduna tun, o jantaki inde Allah subhanahu wa ta'ala ha o immi e nden jonde makko ma nokku ka o waali ɗon tawa kanko hino woodi ko o waɗa, hara o jantota ko inde Allah, ɗum ɗo wona no yaymo ninse. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe waɗani en kadi misal won ɓen jooɗotoɓe tawa ɓe jooɗoto e nokku ha ɓe immo, hara ɓe jantaki inde Allah, hara ɓe juulali annabajo maɓɓe on, ɓe maaki wo ɓen ɗon immoto misal ɓen ɗon no ɓe immorta non, yani no ɗon ɓe inni wo haray laatoto yani kala jooɗiɓe e jonde hara ɓe jantaki inde Allah subhanahu wa ta'ala o e nden jonde, ɓe juulali annabajo maɓɓe on, wo ɓen ɗon laatoto e dow maɓɓe ninse. si tawi Allah on hino yiɗi o letta ɓe, si tawi himo yiɗi kadi o hafrana ɓe, ɓay fof ko e juuɗe makko kanko subhanahu wa ta'ala o woni. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makani en ɗo kadi wo kalannama yimɓe ala e yimɓe hiɓɓe no jooɗo e jonde hara ɓe jantata ko inde Allah subhanahu wa ta'ala on e nden jonde, si wona ɓe immoto misal ɓen ɗon no ɓe immorta noon ko wano misal mbabba jiibumba. ɓe gandi noon mbabba joni si mba maayi kadi hara ko jiibumba, hara misal on jiibe ɗon haray ko noon ɓen ɗon immorta ɗon, laato e dow maɓɓe kadi perdi. jon noon si ɗum ɗon feƴƴi haray hiɗen ara yani e wasuye mo Allah subhanahu wa ta'ala o wasiyi en wasiyeji 4, haray o daali jantelan, onon ko ɗum yo onon jiyaɓe en jantelan mi janto o, haray ko wasiye arano on non. o daalani en kadi won torelan mi jaabinana o daali kadi wo wondema si tawi e yettimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala on o ɓeydana e, yani sen heeɓi nema e yettimo kanko subhanahu wa ta'ala on o ɓeydana en nema on. o wi'i kadi wo o lettata en si tawi hiɗen insinade, hiɗen yani hiɗen tuubude rutto e makko kanko subhanahu wa ta'ala on, hara hiɗen insinade mo, ɗum ko wigol astaghfirullah wa atubu ilay, wo haray o lettata en. andi no woodi ka en nokkugo ko Allah daali ɗon o lettata en yani o lettata jiyaɓen fewno tawno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no hakkunde jama o nga o lettataɓe on tuma. joni noon kadi o daalɗo kadi wo o lettataɓe si ɓe tawi hiɓe insinade, yani si ɗen insinade haray o lettata en. haray noon ɗiɗo wasiyeji haray miɗo wasiyo hoore an e moɗon onon musidɓe an julɓe ɓen, haray reeno ɗen renen ɗi wasiyeji 4, yo Allah subhanahu wa ta'ala
wasi en ɗo. Haray noon yewtere nden juuti mi annda si nde faaminike. Haray kono wona wondema dow ko gandal ma ɗum, haray ko yiɗugol yettingol ngol yer ko tawata subhanahu wa ta'ala on newini kon. Haray miɗo wasiyo hoore an e moɗon musidɓe julɓe tedduɓe, waɗugol ngal dewal welungal fiiɗo ngal tawata hay si a ɗanike jemma a fini a wawa jantade inde Allah subhanahu wa ta'ala on ka waaliɗa ɗo, landakima ya immoye ha salligoyoɗa, landakima hay e hunde ka waaliɗa ɗo no wonirɗa wo no wonirɗa e alhaaliji ɗin, a wawi jantade inde Allah subhanahu wa ta'ala on si wona tawata ko nokkeli soɓuɗi ɗin. Haray wakkilo ɗen e ngal dewal ɗo welungal fii ngal waɗata seeɗa heɓa baraji buy. Haray hara goto e meɗen weltindaki ƴette remplace ko ƴetteten téléphone noddidire yewten konko tawata hina fi Allah wonɗe yewtude. Haray watten ɗum ɗon, wattitiren ɗum ɗo jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala on enen sonnaɓen siɗen ka cuuɗi men, si hiɗen defude, si hiɗen layɓude, si hiɗen fittude suudu, kalannama no wonirɗen si tawi naka hurgo wonɗen. Haray wakkilo ɗen jantoɗen inde Allah subhanahu wa ta'ala on si tawi hiɗen yahude ka hoore laawol no woniri wo no woniri. Haray koyen janto inde Allah subhanahu wa ta'ala on e yiwano oɗa ka o inni ɗon o gorko ɗo inni sariyaji islam ɗin ɗuuɗi e dow makko, yo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam humpitumo hunde nden tawata o waway wadde nden ɗon o jogitora nden ɗon ƴakkirɗe ɗen ko ɓe makanimo wota seeruɗen ngal mangal hino hecciɗi, yani e jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala on. Haray musidɓe julɓe, miɗo yaafino e moɗon si tawi faljere heɓike toon, ma si tawi yewtere nden feewali, ma si tawi nde faaminaki. Haray yon andu ko musidɗo mon julɗo faalaɗo yettinde kono gandal ngal ɗuuɗa. Haray ko ɗum faljore nden haray ko immorde e ammin iwri. Haray inchallah si woodi toon kadi ko nani, haray e yetti Allah subhanahu wa ta'ala on, haray ko kanko woni ko hawrindininmi e konko mi yewti ɗon. haray mi salmini on fof musidɓe julɓe. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam hajja en, wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Machallah modi mi weltike muradu moƴƴuru min tori kalla yo Allah lanɗo weltanon onon kadi waɗana on ɗum ɗon joddi aljanna. Allahumma amin. On jarama albarka barka barka boyi wallahi ɗum ɗon andintini men ɗo hunde ko tawata nde ɗo hunde ko welunde waɗude e puis ko moɓirde kadi baraji heewuɗi hara kadi ko newi ɗum waɗugol inchallah. Kono joni ɓay usaje makko no ɓe naatoyeɓe waɗa mi darasta hiɓe ka nder liñiga ɓaɓe makko no ɓe juuloyde tinna. Usa Sabdallah, assalamu aleykum. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. أنا ما يوصي بكرون صوتي الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. en mbawi yettude Allah subhanahu wa ta'ala handuɗo e yettede ko waɗani en kon sen continue maji makko ɗi wawa andugol no ɗi si tawi kadi o waɗani ha gayni hay sa yettari mo kanko hatta o ɓeydanama kadi ko ɗo wiyete Allah laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. ɓaawa ɗum ɗon hiɗen juula e ɓurɗo moƴƴude e tageefo ngon fof walla on suɓi e hoore windere nden fof woni wala kadi karramna bani adam min teddini ɓinguel adama fof e hoore ɗum ɗon fof kadi o suɓi Muhammad sallllahu alayhi wa sallam e hoore tageefo ngon fof o waɗi oɗo giɗo makko. hiɗen juula e oɗo kanko e ɓeygure makko nden fof e sahabaɓe makko ɓe wondi ɓe moɓɓe fof ƴettuɓe ƴiiƴam muɗum e wonkiji muɗum e jawle muɗum yarniri l'islam fiino l'islam wawa en hewde hannde yo Allah ɓeydanɓe jamɓe kisiye kaɓe woni toon. Allah darno ɓerɗe tageefo ngon fof tawi ko ɓuuri moƴƴude ko ɓerde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o daari kay luttuɓe fof tawi ko ɓerɗe sahabaɓe ɓuuri moƴƴude o suɓi ɓeɗo ko wata wonde takkone nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. ɓaawo ɗum ɗo fof hara en weltaniki Allah subhanahu wa ta'ala tawnuɗo en nde jumare ɗo hannde kadi ñande 15 mois d'avril ɗum ko 2016 ɗum haray hino hawra ñande 7 lewru Rajibi e hitande wulure 437 fergugol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam
nde yewtere nde nanɗen ɗo yewtere l'islam yewtere raɓɓiɗunde jogitinde mana yewtere tawata ko sifa mayre hewɓe waari waɗugol hata ɓe andintini en ɗo mawdu ko tawata ko dewal ko tawata dewe ɗen hiɗe ɗuuɗi ha hono ko dewal tawata ngal Allah faalaka yo waɗe seeɗa ni ko faala ngal ɗo ko yo waɗi buy seeɗa on o faalaka e maggal ko buy o faala ha o nandintini ngal dewal ɗo jantagol inde Allah o inni naafiqiɓe ɓen wala yazkuruna allaha illa qalila ko ɓe jantata ko inde Allah siwona seeɗa wa iza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wala yazkuruna allaha illa qalila si ɓe immige siko fi juulugol siko jantagol inde Allah siko insinagol haray toujours haray ko ɓe qamuɓe ɓe jantata ko siwona ko ɗuuɗi ha Allah inni en kadi fi ngol jantagol inde Allah ɗo woni kono yo gomɗinɓe si on fotti e heeferɓe ɓen ka hareji waɗugol jihadiji ɗin wo tabite so gayni tabitude kadi wo jante inde Allah ande jantagol inde Allah ngo hino alda doole hino adda polgal hino adda kadi ɓantal ko dewal kadi ko ngal ɗo wiyete armu julɗo silahul mu'min ko addu'a wa zikrullah ko toragol mo e jantagol inde Allah ano ɓe andintiri ɗo joni woni fazkuruni ko fiilu amre so jantike lan tun amin kadi mi jantoto on kadi sa jantike fi Allah ka wonkima Allah jantotoma kan kadi fi ma ka wonki makko sa jontike Allah e tumbere mbatu Allah hon jantoto fi ma e mbatu ɓurgu e moƴƴude e mbatu ka jantiɗamo ɗon haray noon ko dewal tawata ngal waɗete foti hiɗa laaɓi foti a laaɓa hiɗa salligi foti a salligaki hay si tawi ko sonnajo jibinɗo ma sonnajo wonɗo e fiilade ma ɗo e ɗo fop haray ɓe wonda e laaɓal kono ɓeɗo fof hiɓe wawi jantagol inde Allah ko tawata jantoto inde Allah no alhaali ma o woniri wo haray weltanike bandirawo on waɗanɗo e yewtere nden kangal junnugol taaligo on fiwata jama on yejjidi ko yewta ɗo ko haray duumo nden e jantagol inde Allah on ɗumin no fazkuruni azkurukum jantelam mi jantoton washkuruli wala takfurun yettollan kadi hara on yeddari lan yo Allah waɗu en yettoɓe mo hara waɗari en yeddoɓe mo e weltanike bandirawo turki rabbul ibadon kala konngol ngol ɓe yewti ɗo e harfu goto e kalima ɗo yo Allah waɗu ɗum ɗo ka mandakewal maɓɓe moƴƴal ñande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata sina on arɗo ko Allah e ɓernde hisude e shirku yo Allah taw hara ko saabi Allah woni ko ɓe yewtiri yo Allah yoɓirɓe kadi saabi Allah haray enen heeɗiɓen kadi fop yo Allah waɗi en heɗorɓe saabi Allah gollitira ko nanɗen ga ko yaadi e binni kon fop hara ko saabi Allah turki rabbul ibadi on en woni yimɓe yindirɓe fi Allah yo Allah ɗuwoy en ka ley ɗowdi makko arshi makko ñande tawata ɗowdi a waala sina ɗowdi arshi makko on wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam ustaz wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam no mi yewtirno on noon e ñalorma haray ɓe maako no telemma si tawi lande no woodi haray ko yon jaabano en ɗon lande ɗe inchallah haray ɓay tawi lande no woodi ɗe wawi ƴetde lande seeɗaje ɗo hay so gayeru embere 30 minutes ha wona 23h30 inchallah si Allah jaɓi haray tawɓe wona